حالا یکی از مسائل مهمی که جامعه جهانی را به تشویش آورده است اینچنین تاجیکستان را تروریسم و افراطگرایی میباشد. سلام بینندگان عزیز، امروز ما تصمیم گرفتیم که در موضوع تروریسم و افراطگرایی یک گفتگوی داشته باشیم که در این گفتگوی ما شریک هستند عبدالمطلب شریپوف، ژورنالیست و کارشناس از شهر اصفهان، اینچنین امید حلیموف، مدیر بخش جوانان و ورزش شهر ترسونزاده، همچنین اسرائیلوف صلاح‌الدین دکان فاکولته تاریخ دانشکده آموزگاری تاجیکستان در شهر پنجکند. یکایک شما را خوش آمدید میگویم بر این گفتگو. و پرسش نخست ما اینجا می شود از عبدالمطلب شریپوف که در بابت چگونه تأسیس شده است گروه تروریستی دیش، کی و چگونه تأسیس شده است این گروه، لطفاً معلومات میدید. بله، اصلا درباره اون که گروه تندروی دیش کی پیدا شده است و چگونه پیدا شده است معلومات ها خیلی کافی هستند و باید بگیم که اصلا پیدایش و با عرصه اومدن این حزب یا که این گروهی که هرچند به نام خود دولت اسلامی میگوید اصلا این گونه وجود ندارد، زیرا نه چی از نگاه جغرافی و چی از نگاه اسلامی و نه دولت است و نه ارتباطی به دین مبین اسلام دارد. و باید بگویم که پیدایش این حزب یا این گروه تنها به خاطر رو سیاه کردن دین مبین اسلام و به دام فتنه و فساد انگیختن جامعه و پراکندگی در محیط اسلام و بدنام کردن بعضی شهروندان بعضی دولت ها تشکیل شده است و هدف اساسی این حزب یا این گروهی که و خود همه گونه انا بگفتیم بدکاری ها از آنها انجام داده می شود تنها به دست آوردن منفعت و پیاده کردن منفعت های خود می باشد. و باید بگویم که این حزب یعنی دیش در اول سالهای 2000 ارز وجود کرده است و بعد از آن که القاعده به میدان باری شد و بعد از القاعده دیش به وجود آمده است. تشکر از شما. اینجا از اسرائیلوف صلاح‌الدین خواهش میکنیم که در بابت سخنان استاد یگان علاوه و یگان تکمیل دارد. البته حزب و حرکت‌های تروریستی در سالهای 70 عصر گذشته تشکیل شدن، از آن جمله حزب نهضت اسلامی تاجیکستان است که در سالهای شوروی آخری سالهای 70 تشکیل شده است و بعد از وزیدن نسل آشکار بیانی و بازسازی و دوره پاش کردن اتحاد شوروی این حزب از پنهانکاری و فعالیت آشکاری برآمد و در زمان استقلالی تاجیکستان با مقصد رسیدن به هدف‌های نهایی این حزب که این به دست آوردن حاکمیت سیاسی بود فعالیت خود را ادامه داد و بیاسته در اینجا قید کردن هستم که سال 2015 کشف‌های این قفس حکومت مرکزی یکی از هدف‌های اساسی این حزب بود که در آخر آشکار گردید هدف سیاسی این همین مقصد است. خواهش میکنم در بابت گروه تروریستی داعش اینجا نظر خودتان رو میگفتید که خود گروه تروریستی داعش کی و از سوی کی به کدام اهداف ها روی کار آمد؟ مقصد اساسی این دولت از آن عبارت است که در بین دولت های مسلمانی پیش از همه اسلامی با وجود آوردن اختلافات است. زیرا و دیگر اینجا من قید کرده هستم که مقصد اساسی آنها از نو گویا که برقرار کردن خلافت عرب است. از ترسونزاده خواهش میکنیم امید حلیموف، مدیر بخش جوانان و ورزش در شهر ترسونزاده، شما چه نظر دارید در سوال نخستی ما؟ تشکیل چنین گروه‌های تروریستی از جانب گروه‌های علایده و اینکه شخصان علایده بران داده بشود و حتما است که زیر تشکیل این گروه منفعت خود را دارند. یعنی که چگونه منفعت؟ برای مثال دیش یعنی که دولت اسلامی عراق و شام اصلا مقصدشون یک چیز است، برهم زدن یا که برهم دادن ساخت کنستیتوسیونی این یا آن دولت است و به همین طریق میخواهند که تمام عقیده و اون رویه‌های غلطی که خود دارند در همون دولت جاری کرده باشند و اصلا مقصد تأسیس یابی دیش رو بگیم این دولت اسلامی نیست، تنها زیر نقاب اسلام اونان میخواهند که یک هدفی غرضانه خود را مغرضانه خود را میان مردم روانه کرده باشند و تنها مقصدی آنها به دست آوردن ساخت کنستیتوسیونی این یا آن دولت است، نه اینکه گوییم تأسیس دولت اسلامی است. حالا که برای مثال بگیم خود سوریه
اصلا این دولت اسلامی است و من فکر میکنم بگم حاجتی نبود برای تاسیس یک دولت اسلامی دیگر در سوریه. خب تشکر میکنیم از شما. اینجا یکی از همصحبتان اشاره کردند که از سوی ابرقدرت ها راه اندازی شد یا طرح ریزی شد. چگونه پشتیبانی مالیوی میشد این گروه، چه از لحاظ سلاح و چه از لحاظ مال؟ اصلا باید بگویم که همه گونه حزب‌های تروریستی و اکستریمیستی در آن فضای پیدا می شوند که در آنجا متاسفانه حکومت مرکزی تا اندازه ضعیف می شود و تا اندازه ارتجاعگران یا افراطگرایان در آنجا نشأه‌نمایی خود را آغاز می کنند و پیدایش حزب گروهی تندروی دیش اگر همین طور گفتن جایز باشد، پیدایش خود محض در همین زمینه به وجود آمده است و در 10 سال اولی سال 2000 ارزی هستی کرده است و هدف این گروه که هرچند به خود نام اسلام را دارد اصلا از ارزش‌های اسلامی فرسخ‌ها دور است، با فتنه و فساد کشیدن جامعه به دست آوردن منفعت‌ها و غرض‌های شخصی و گروهی می باشد و از جمله پیدایش این حزب نیز در مصر عرب، در سوریه، در عراق محض در همین زمینه پیدا شده است. یعنی عصب اینکه این سرزمین‌های حاصلخیز نفتی هستند از یک جهت و از دیگر جهت در این مملکت‌ها پراکنده کردن مردم تا اندازه در همون سالها خیلی آسانتر بود، ارزی هستی نمود و باید بگویم که دیش نیز در قطار دیگر حزب و رویه‌هایی که از طرف سود عالی جمهوری تاجیکستان نزدیک به 20 عدد میرسد، فعالیت آنها در جمهوری ما نیز ممنوع اعلان کرده شده است و از طرف همه ساختارها گمان میکنم از طرف همه شهروندان فعالیت این حزب، این گروه محکوم گردیده می شود و باید که برای پهن نشدن این وبای اصل ما همه دست جمعانه مبارزه بریم. خب اینجا یک چیز رو اضافه کردن لازم است که طبق نظر تحلیلگران و عالمان مشهور دنیا البته تشکیلات‌های تروریستی نووسته از اونی که دیش است، حزب نهضت اسلام است، القاعده است و اینکه حرکت اسلامی ازبکستان و غیرها که شماره گروه‌های تروریستی امروز طبق حسابات‌های اموری دنیوی قریب به 100 ها میرسه. البته همه این گروه ها با دستگیری و اینکه کمک مالیوی شخصانی علاوه طوری که بالاتر شما خودتان قید کردید به طوری به دستگیری همون گروه های علاوه و اینکه شخصانی علاوه ابرقدرت ها میشود که زیر همین دستگیری عموما چی رساندن کمک مالیوی باشد و اینکه چی رساندن سلاح و اسلحه و اینکه تامین جوی آنها، جوی بودباشی آنها، البته شخصانی علاوه به خاطر رسیدن به منفعت های شخصی خودشان اونها را دستگیری میکنند. من اینجا همین را گفتنی هستم که عموما گروه های تروریستی مخصوصا از طرف دولت های ابرقدرت هم دستگیری مالیوی و هم از جهت تامینات عراق دستگیری کرده میشوند و در سالهای 80 90 عصر 20 مخصوصا در جمهوری اسلامی پاکستان قریب زیاده در پیشور زیاده از 200 لاگرهای دیورسیونی بودند که در آنجا جاسوسان را مخصوص تیار میکردند و همین جاسوسان از طرف اینستروکتوران یا که تعلیم دهندگان امریکایی تعلیم داده میشدند و به واسطه همین گروه های دیورسیونی که در اون زمان تعلیم داده شدند و اساس آنها زمینه گذاشتن برای تشکیل شدن گروه های تروریستی. از چی ضعفیت جوانان استفاده شد که توانست این گروه تا حد البته توانست این گروه جوانان زیادی را از گوشه های دنیا جمع بیاورد، اون هم جوانان مسلمان را؟ به این سوال شما باید بگویم که اصلا تاکتیک یعنی اینکه همون اصولهای جلب جوانان از گوشه‌های گوناگون دنیا به صف حزب‌های تروریستی، اکستریمیستی یا خود افراطگرایی چگونه صورت می‌گیرد. باید بگفت که آنها در برابر آن که طریقی انا گفتیم روبرو یا آن که وربوفکا یعنی همچون میسیانی رفته بچه‌ها رو سرگرم میکنه، اینچنین توسط اینترنت نیز بیشتر مفکوری خود رو پهن کرده است و متاسفانه از روی بعضی معلومات این حال زیاده از 7000 سامانه های افراطگرایی است که متاسفانه جوانانمان رو توسط شبکه‌های اجتماعی فیسبوک،
твиттер, одноклассники, вконтакте ва амсоли ин инстаграм ба худ ҷалб карда истоданд аз як тараф ва аз дигар тараф мутаассифона дар як дақиқа ана гуфтам мумкин аст ҳар як пост ё ки ҳар як мавзӯе ки террористон дар он ҷо мегузоранд дар шабакаҳои иҷтимоӣ ба гуфти таҳлилгарон беш аз 400 нафар онро перепост яъне дар саҳифаҳои худ ҷой медиҳанд яъне бевосита онҳо ба ҷанги иттилоотӣ низ машғул ҳастанд. ани ин чиз буд мутаассифона ки ҷавонони моро тавассути яке аз интернет ба худ ҷалб карда истоданд ва аз дигар тараф бо он ки гӯё ваъдаҳои пули калону моли бисёр онҳоро ба худ ҷалб карда истоданд ин дуюм роҳ аст ва сеюм роҳест ки мутаассифона он ҷавононе гирифтори ин доми бало шуда истоданд ки дониши қазоии динӣ ва дунявӣ надоранд. агар ба ҳамон меъёри он ки ба ҳамон ҳайати шомилшавии ҷавонон назар андозем маълум мешавад ки онҳое ки мутаассифона синфи 10-11ро ё хатм накарданд ё хеле бо баҳои паст анҷом доданд ва соҳиби маълумоти олӣ нестанд. аксарияти онҳо ба ҳамин гурӯҳҳо шомил шуда истоданд ва шомилшавии онҳо одатан дар берун аз ҷумҳурии мо агар бигӯям дар мисоли ҷумҳурии тоҷикистон дар муҳоҷирати меҳнатӣ одатан бештар ба сафи худ ҷалб карда истоданд ва аз ин лиҳоз мо гумон мекунем ки банда шахсан гумон мекунад ки мо бояд ки бештару беҳтар бачаҳоро дар рӯҳии ватандӯстӣ аз як тараф онҳоро тарбият намоем ва аз тарафи дигар истифодаи дурусти шабакаҳои интернетиро ба онҳо омӯзем ва хоҳем нахоҳем аз саввум тараф мо бояд бачаҳоро назорат барем ки дӯсташон дар сомонаҳои иҷтимоӣ кӣ аст, бо кӣ сару кор доранд, бо кӣ баҳсу ҷавоб мекунанд. имрӯз барои заҳроруд сохтани мафкураи ҷавони мо ва ҷалби ҷавонон ба гурӯҳҳои террористии экстремистӣ зиёда аз 40 сол мешавад ки дар давлатҳои абарқодратии ҷаҳон гурӯҳи махсуси ғайридавлатӣ яке аз созмонҳои ғайридавлатӣ фаъолият мекунад ки мақсади олимон ва коршиносон равоншиносоне ки дар он ташкилоти ғайридавлатӣ фаъолият мекунанд ки он ҳам ташкилоти террористӣ аст, террористии экстремистӣ аст. мақсади онҳо ва вазифаи ҳамин ташкилот ки беш аз 40 сол аст фаъолият дорад танҳо ба як роҳу усул хоҳ роҳу усули равонӣ ва ё ки дигар роҳу усулҳо рабудани мафкураи ҷавонони мо аст, не ки ҷавонони кишвари мо умад ҷавонони тамоми минтақа. яке аз усулҳои бисёр маъмуле ки истифода мекунанд гурӯҳҳои террористӣ ин ба ақидаи динии ҳамон ҷавон таъсир расондан аст. яъне ки гурӯҳҳои террористӣ чӣ кор мекунанд асосан сари ҳамон интернетҳо бешинанд ва ҷавононе ки 24 соат ба қавле ки аксарияти вақти худро биманфиат дар интернет мегузаронанд аз онҳо истифода мекунанд. барои онҳо як ояти ғалате мефиристанд, барои онҳо як ҳадиси ғалате мефиристанд ва ё гӯем ки аз оятҳои қуръони шарифро ба тарзи худ ба усули худ бо баъзе факту далелҳое ки ҷавон метавонад агар ки ақидаи динияшон қадар васеъ набошад ба он бовар мекунад. ман инҷо илова кардани ҳастам ки пеш аз ҳама ба ҳамин ҳизби ҳаракатҳои ифротгароӣ шомил шудани ҷавонон ин пеш аз ҳама маърифати пасти ҳуқуқи ҷавонон аст ки онҳо ҳуқуқ ва вазифаҳои худро хуб намедонанд ва дигар ин кӯркорона пайравӣ кардан бар ақидаҳои гуногуни динӣ аст ки ҷавонон навқайд кардан ки ҷавонон ки маърифати пасти ҳам динӣ ва ҳам дунявӣ доранд бинобар ҳамин яке аз қиштҳои осебпазири ҷомеа ҳастанд чунки дар ибтидо инҷо қайд карданд ки ҷавонон тарзи дуруст истифода кардани технологияи имрӯза махсусан телефонҳои мобилӣ сайтҳои интернетиро хуб намедонанд бинобар ҳамин пахши ана ҳамин равияҳо ва ба тарафи интернет паҳн кардани ана ҳамин амалҳои террористӣ ақидаҳои динии онҳо ин бештару бештар ҷавононро ба худ ҷалб мекунад ва дигар ин равияҳое ки дар ҷомеа ҳастанд ин пеш аз ҳама равияҳои ваҳобия салафия ки инҳо бевосита барои ҷалб кардани ҷавонон ба ҳамин равияҳо равона карда шуд. яке аз тактика ё усулҳои гурӯҳҳои террористӣ дар он аст ки мехоҳанд дар дили аксаран мардуми омма дар дили мардуми оддӣ тарсро ҷой бикунанд ва айнан ин тактикаро гурӯҳи террористии доиш зиёд истифода мекунанд ва бо ҳамун тактикаҳое ки масалан ҳаросатафкании зиёд миёни ҷомеа ва
мардуми оддӣ меандозад ҳамин аст. ва мехостам шумо бигӯед ки аз кадом василаҳо бештар онҳо барои ҳаросатафканӣ дар ҷаҳону ҷомеа бештар шудан истифода мекунанд? яъне он тактикое ки гурӯҳҳои тундрав ё он ки террористию экстремистӣ истифода мебаранд, ин ҳамон тактикое аст ки мутаассифона дигар ҳизбҳо низ аз он истифода мебаранд. он ҳизбҳое ки онҳо даҳшатафканиро пеша кардаанд. яке аз усулҳои ин сохтани ҳар гуна видеороликҳо ва тавассути шабакаҳои интернетӣ паҳн кардани онҳо аз як тараф, ва мутаассифона ҳолатҳое ҳастанд ки вақте ки ин гурӯҳҳои тундрав ҳамин чизро истифода мебаранд, васоити ахбор ғайриихтиёр ҳамин чизҳоро дар наворҳои худ барои он маҳкум кардани фаъолияти ин ҳизбҳо истифода мебаранд, ки аз дигар тараф мутаассифона метавонад ҳамчун реклама, ҳамчун пиари ҳамин ҳизбҳои тундрав ба ҳисоб равад, ҳарчанд ин чиз қобили қабул то андозе нест. ва дигар тактикае ки онҳо бевосите пеш гирифтан, ин дар вақте ки ҷавонро ба сафи худ шомил мекунанд, ӯро бо зӯру бо таҳдид ҳаракат мекунанд ки ба сафи худ шомил шавад, ва то ҳатто таҳдид мекунанд ки фарзандони худро, наздикони худро ба Сурия ё ки ба ҳамон Ироқ ё ба сафи худ шомил кунад, вагарна бо ӯ рафторҳои бадро ҷоиз хоҳанд донист. бинед дар сомонҳои иҷтимоӣ куштори бераҳмонае ки ҷавонони бегуноҳро мекушанд, то кадом ҳад инъикос мешавад ки ҳатто ҷавонро аз дину мазҳабаш намепурсанд, аз асл насабаш намепурсанд, аз дину диёнаташ намепурсанд. як гурӯҳ ҷавонро аз як деҳаи ҷамъ меоваранд ва онҳоро бераҳмона ба қатл мерасонанд. бархеро оташ мезананд, бархе дигарро зери ҳамон тиру туп мегиранд ва бархе дигарро ҳатто дохили ҳамон панҷараҳо карда онҳоро оташ мезананду ба қатл мерасонанд. аввалин даҳшатҳое ки онҳо байни мардуми мусулмон ба вуҷуд овардан, ин пеш аз ҳама байни мазҳабҳо аст. дар Сурия ва Ироқ ки дар онҷо мардуми ҳам мазҳаби шиа мазҳаб ва ҳам мазҳаби суннӣ зиндагӣ мекунанд, пеш аз ҳама ба вуҷуд овардани таркишҳо дар ин ё он масҷиде ки намояндагони ин ё он мазҳаб намозгузорӣ мекунанд ва ба иғво овардани ин мардум байни ҳамдигар ва дигар бо роҳи зӯрӣ ҷалб кардани ҷавонон ба ин. ва нуқтаи дигар ин аст ки ҷавононе ки ба ин равияҳо дохил шудан ва шомил шудану дар ҷангҳои Сурия ва Ироқ иштирок доранд, яъне имконияти дигар баргаштан надоранд, яъне онҳо дар амалиётҳои ҷангӣ ҳалок шуданд, чунки агар фирор кунанд дигар роҳи халосӣ надоранд. бо ҳамин роҳҳо яъне пайваст карда ба амал овардани даҳшат ва зӯроварӣ ва аз байн бурдани нафарое ки дар он ҷо буданд, бо ҳамин роҳ мехостанд ки онҳо чашми мардумро тарсонанд, ки яъне оқибат, яъне тақдири онҳо низ ба ҳамин монанд бояд ки анҷом мебод. خب بینندگان عزیز خاطرتان می‌شویم که در این گفتگوی ما امروز عبدالمطلب شریفов ژورنالیست و کارشناس از شهر اصفهان، امید حلیمov مدیر بخش جوانان و ورزش شهر ترسونزاده از شهر ترسونزاده، اینچنین اسرائیلov صلاح‌الدین دکان فاکولته تاریخ دانشکده آموزگاری جمهوری تاجیکستان در شهر پنجکن بودند. از یکایک شما اظهار تشکر می‌کنیم به خاطر پیوستن و اظهار نظرهایتان.